Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala sihhati wal afiyah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, as-sabiqati wal lahiqah, ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab atau kama jaa fil hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu senina to matepeng kahadere syukur maraja tamagangka resesina pung Allah Subhanahu wa taala. Asabari pamasena papinyamanna padang keke. Lau rionro kaminan na puji pung Allah Subhanahu wa taala. Patatongi si di kewajibata. Neniang patuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iarin itu mak bere jamak magharibi, insyaallah mak bere jamak isah. Di antara maghrib isah tuda-tuda kisah dalam rangka pengajian. Sedi waktu makri Nabi ta ada ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoyah wa yarfa'u bihid darajat. Makri Nabi ta sahabat melakukan pitang amala nasabari alo amalae nak dampengi dosa ta pung ta'ala na patarakai derajat ta pung Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sahabat bala ya Rasulullah, iya melok kak. Salah satunya amalan yang disebutkan Nabi di hadis itu wangtidorus sholah ba'da sholah, menunggu sholat fardu setelah sholat fardu. Jadi pura kima sumpah jam mengeribi udah ki mata jegangkan atau sumpah jangan saya iya tudat tak iya mata jet tak iya itu dapat menggugurkan dosa kemudian menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat nania passalama masa re'ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, koi rampiasan Nabi baca ki salawat di Nabi tidak butuh salawat kita. Kitalah yang butuh berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pung Allah Subhanahu wa taala, malaikatna pung Allah Subhanahu wa taala masalawari nabi ta. Salawatna pung taala, salawatna malaikat ganna ni untuk nabi ta. Nabi tidak butuh salawat kita. Magai mencari patimutta megai di dosata. Pemasalawat kiko nabi ta tu lisum pengat koi itu. Man shalla alayya salatan wahida sallallahu biha alaihi asyrah. Nasa nabi ta. Ni gato baca salawat rialeku cicang
maka Allah akan bersalawat. Maknanya apa? Allah akan merahmati dia berapa kali? Nasabari si disalawa bak ke 10 nama seki pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya ke kita. Karena kong kataw irampe asan na nabita, na de nabaca salawa, to cilaka. Rogi ma'angfur rajul man dzukirtu inda falam yusalli alaih. Nasa nabita. To cilaka na cilakae. To rogin na rogie. Irampe asako, nang kalinga do cilin na, tapi timun na de na kedo baca salawari nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkasi di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi rupang ngulutta Abdullah ibnu Mas'ud ro panrita lopoh, panritana sahabat. Cuma beliau itu secara fisik kalau bahasa tadi kurang. Karena beliau itu dia nama tanre, panglut Abdullah bin Mas'ud dia nama tanre. Iko tu dangi sahabat tetongi panglut Abdullah bin Mas'ud napi pada tanrena. Bahkan sebagian ulama mengatakan tanrena panglut Abdullah bin Mas'ud dia negena simeter. Tapi biasa tung katau dia nama tanre, betua nama pance, mawasa mana ngalena liman nama wasa, biti nama wasa. Iko iya sahabatna nabita biasa, demitumi nama tanre. Maka si diwato parelu nabita siwa, neru pangulut ta ibnu Mas'ud kendro-kendrong ka nabita, pasti kato itu. Apa mage? Alena siap kangi nabita wae, iko melo majene nabita. Iko tama ni si dionro nabita, nala ni sandala na nabita, nataru kuliman na kinataru. Sebelah kanan di sini, sebelah kiri. Biasa to napakue sandala na nabita. Butuh siwa nabita, pangulut Abdullah bin Mas'ud sediaka siwa. Baka komelo iteme nabita, maka beliau yang jaga di depan supaya dia gaga gangguin nabita. Nasi diwatiu sahabat melo imala aju siwa. Nasabay itu aju siwa itu kalau tomalopo marejing itu to na to. Gangkan na makin denange pole yawa pitero biti na kasi atau bicu. Gangkan na sahabat macam mana nya kiwe? Lucu ni tero biti na pangulut Abdullah ibnu Mas'ud lalu nabita. Naite sahabat macawa na sabari biti na Abdullah ibnu Mas'ud macaya nabita. Aga na sa nabita semoga sa umpami ro biti na Abdullah ibnu Mas'ud itimbangi si bawa gunung Uhud mata na mo pi aplan na biti na Abdullah ibnu Mas'ud. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita kaji hadisnya, sedikit kita ceritakan orang yang meriwayatkan hadis supaya sisi sahabat aja na pakilo dandu bawa isang. Apa yang aku kesidrapi we pakilo dandu si ini sang sesa. Ya dito na manam. Ya. Bakar rela tu makiri duit puluhan juta untuk aga pakilo dandu. Ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si dihadisa oleh sahabat na nabita pangulut ta Abdullah bin Mas'ud. Aga nasa sahabat na nabita oleh nabita almar'u ma'aman ahab. Mapunco hadis na. Betul naga. Idi matu rupa to itu. Ipasipulu kiko akhira. Si bawa niga. Si bawa to ipujiah. Jadi orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan, kelak kita akan dikumpulkan bersamanya di akhirat. Guru saya pernah cerita waktu saya di Yaman itu. Jadi pernah terjadi itu di Lebanon. Engkau mate dikubur di pekuburan Muslim. Engkau to Nasrani mate, iki buruto iko pekuburan Nasrani ya. Ero nanya Nasrani ya, waktu neki buru angka cincin atau gelan naga, dena ketinggalan. Ulawang. Yang mau tidak mau digali. Pas nagali ro kiburu nandi nananya iya Nasrani ya, narunte ro cincin nah. Tapi yang bikin heran, berubah itu kiburu tanya nandri nah.
Dangkan ipo tu nangiro tu ipende surah kabarae, singkat cerita, ternyata Romaya si sapi. Jadi orang nangis selang iki buru ko pekuburan selang, alena lete ko pekuburannya yang Nasrani nanya. Akhirnya digali tuh kuburannya itu orang Islam dan betul. Yang orang Nasrani tadi di kuburan di pekuburan Nasrani, lete iko kiburunnya selang nanya. Magi nama kor, magi nama kor. Nasabak ia nangis selangnya mate, lahirianya Islam. Tapi ero atina de gaga na puji sangadi naga to kapire mana mina puji ilalang atina. Air naga ipasipulu to na puji. Dan itu orang Nasrani tadi ternyata sebelum mati sudah masuk Islam dia. Dan dia begitu cinta dengan orang Islam. Cinta dengan Nabi, sahabat Nabi, dan kanaga. Ipasipulu to isi bawa to na puji. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Tani apa ko suruga, napi ko kiburu Ada ulama di Jawa Tengah tuh. Kayak Haji Maimun Zubair. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya. Beliau ini punya guru namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Mekah. Nah, sebab papujin na ko guruna, coba di mana kuburannya itu? Kayak Maimun Zubair. Di Ma'la, aku Mekah. Si depe bawa guru naiki buruk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Nah Sayyid Muhammad dia gagal to na pojila ada saliwan na Nabi ta melebihi Siti Khadijah. Datuknya. Dan apa? Beliau juga dikubur dekatnya Siti Khadijah. Jadi pentilak itu Pak, almar'u ma'aman ahab. Di rupa itu matu, ipasi puluki si bawa to, ipuji. Betul naga, terutama anak-anak muda. Tidak ada yang boleh diidolakan sebenarnya itu melebihi Nabi. Dicintai melebihi Nabi. Nama kuki anak muda ini tanya, siapa idolamu? Paling Pak Golo Minarampe, Messi, Maradona, Ronaldo. Iko dia na toba iya. Ipasipulu mate. Dito gaga puji pak kilo dando. Pakota puji pasipulu to gitu. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada makhluk yang paling layak kita cintai sangadin naniga. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na koi di Bapak Ibu, agata melo yang dal kangi da agata. Sumpah jatta mabela. Malam pece dibaca na po imam moreki. Protes. Ya, si dekata nek tandal kata masuruga. Natanya pato seketa. Laba celengannya di 100 sebu, 50 sebu, 2 sebu ku kantongnya. Kira-kira sagai getang. Kini di matutu po 2 sebu. Ondo seketa. Ang ketahu kurang waktu nalar celengannya 100 sebu na patama magai. Salah getengnya. Jadi salah geteng minatama 100 sebu. Seandainya ada salah geteng 2 sebu tama. Ya? Jadi agak kami andalkan. Nah seto panditata, dia gagay andalkan sangadina ia menibab papujit aku nabita. Dan tidak ada yang mencintai Nabi melebihi para sahabat. Jika meloki mak guru puji nabita, agur ki ko sahabat. Engka sahabat itika ko Abu Sufyan, dia panatama selero watu. Watu nitika ngero, isang Abu Sufyan, macule-cule mimakutana makide sahabat na Muhammad. Bagaimana kira-kira kau pasti sapi bawan no? Nabi Muhammad itik yasi orang, upalapa ki agar nasa sahabat, jangankan saya mau ditukar dengan Nabi. Nato demi bawa dori Nabiku, nasir sahabat. Nato demi bawa dori Nabiku, saya rela tukar dengan nyawa saya. Papuji na sahabat itu. Gangkan na aga nasa Abu Sufyan, ajib. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin Muhammadah. Dia panang kawita tau ya amal kue. Pujilah de rupa tahu pada lawan sahabat na Muhammad pujiwi Nabi Muhammad. Engkau sahabat melayani Nabi. Asana Thauban.
Meta mondo ko bolana nabita. Tiba-tiba makede nabita, Thauban, ganna ni mak jama koya, lisu ni, siruntu beneta si pulung anata. Rewa ni nangero sahabat. Siddi Juma, dena siruntu iya nabita. Waktu na siruntu masalah nabita, mari berubahlah dari sahabat. Mawi ya tapana, madoko watakalena, dan kana makede nabita. Ya Thauban, abi kamarat. Thauban, magi madoko lada, magi muaya lada, malah sakija. Aga naman pero sahabat. De ya Rasulullah. Jadi apa lela saki, apa le doko iki? Maka de li suka siruntu beneku anakku, idi mituri ngeraya Rasulullah. Melo ka matin do idi siwi ngerang, de si ujadi matin. Melo ka mandre idi siwi ngerang, de ujadi mandre, iya doko ika iya lasaika. Ya koko kalina mudani ko idi gampang. Lo ka bawa masih gita siruntune. Tapi rolat tu maku kue de upaja tu le pikiriki. Maka dia nabi aga. Komate ki matu ya Rasulullah. Tentunya onrota idi onro kami nama lebih surga Firdaus. Ya koyak ke situ kurang atau mega dosaku saumpama pale tama ka surga paling mariawan nih betuana ini kelas ekonomi. Tapi walaupun surganya kelas ekonomi, wow, tanya patoknya mana? Nasa sahabat, kita masuk surga paling atas, saya paling bawah. Saya tidak peduli dengan surga, kata itu sahabat. Saya tidak peduli dengan kenikmatan surga. Agak paling peduli sahabat. Si runtumu kira-kira matu ke surga. Si bawamu kira matu kira-kira ke surga. Coba-coba sahabat itu. Sampai Imam Ali Al-Habsyi itu dalam Maulid Simtud Duror aga nasam, masyakoni fi jannatin min wasfiha illa likonil hibbi fi ma khayyibah. Jadi ko itane ki melo ki gatama suruga, pasti makide mana ki melo. Ya kong keto itane me kita surga makade de, tau jangan gitu. Ya. Memang ki gatama surga, pasti melo ki. Magi te melo tama surga, nasabak menyamang. Mega bidadari, mega andre, mega buah-buahan, dan kata malasa, malolo tutu kikor. Paling ini jawaban kita. Tapi kau sahabat itane, magi kita sama surga. Bukan karena pengen menikmati surga. Nasabar ilal surga, angketo napojinna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Nabi tadi natama surga, nadena melo tama sahabat surga. Ya. Jadi kamu mau belajar cinta, belajar daripada sahabat. Karena kecintaan sahabat ini, langit bergetar. Bagtatas sama. Turun ayat na ta'ala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Betuanna maknana ayat ini jadi kata puji itu tu mati ya 10 ko akhirat. Kota puji pong ta'ala si bawa nabita, insyaallah ipa 10 kitu matu si bawa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mau belajar cinta. Cuma cinta itu butuh bukti. Angka pura anak raja, ni kesena Laila. Oh, to ni pato cantik nah. Tanya to pato sogi nah. Nasaba magay, anak raja. Nairo Laila angka si diurani na pujilada ni kesena Amrul Qais. Yang dikenal dengan julukan Majnun, si gila. Anero Raja buat pengumuman, siapa yang bernama Amrul Qais, loki boleh. Nasabak melok kapak bot tinggi si bawa anakku ya sengilela. Purana mak buat pengumuman raja ya. Egana tu mengaku. Amrul Qais, namo Pak Kurir mengaku toh. Tukang batu mengaku toh. Ya, Pangoje mengaku toh. Ya, Pak Landra mengaku toh, Pak Beca mengaku toh, mengaku mana? Nasaba magay, toh cantik anak raja. Letu ni nange, ya, matanda ni sade ya, pangkan matindo ite. Ya,
Lihat tu nanya istana raja. Maka dia raja, siapa yang bernama Amrul Qais angkat tangan. Oh, masuk bunak kat mana limana. Weh, igala tu meloi pak boti na megalada je tu. Nasa raja, makwe. Maka dia anakku yang betul-betul bernama Amrul Qais yang cinta kepada Laila, anakku miloi butih. Jadi aga ni lo anak tamak kede yang bernama Amrul Qais miloi anakku darah saga ni lo si Panteng. Saga darah ni lo si Panteng. Mati kiji ko bero air na mak dan natasi di sini. Oke. Tabe jolo lisu ka jolo magi kamu pakai ku melo wantara. Ya. Pokoknya kamu bangun aku dia tahu pondasi koro. Mereka mana alasan? Gangkan naga si di menimondro yang betul-betul bernama Amrul Qais. Maka tu ini kau tanya ki, tapuji kan nabita pasti sepakat ki maka puji. Tapi agak butin dah. Iku mak bicara butin ya, karena gugur biasa anak tu. Agak butin dah maka dia tapuji nabita, dia tu mega teluna. Nomor sidi narampe arae maka dah man ahabba syai'an aktsaru an dzikr. Niga to poji si di agaga atau poji si di rupa tahu mai gitu matu na tepu na rampe asen na ero to na pujin. Angka anak muda ya sangi beduh, itu gaya sebeduh kue ga. Ikon ka na marigaga. Ayo bedung kemakun na poji ya sangi Jamilah. Ondo na puji na siruntu te toro Jamilah bawa na cerita cantik neru ya sejamilah, kanja neru ya sejamilah, bahkan matindo ni matana kedo mo pitimon na aga na setimun na mila magi ondo no puji na ya sange Jamilah. Sama kita kalau mengaku ke puji na bitta maunya elok na yetimutai dek gaga asem mega na rampe sangadina nega asen na bitta. Betul naga banyak ki berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namukur aleta. Kira-kira saga salawat tabaca lalu nasiase kamu 100 kira-kira. 200 300 ini mana? Ini namukur aleta tu. Kira-kira dia nagaga asan lain mega itapu sangadin naro asan na Nabi tar. Nah hebatnya itu salawai Bapak Ibu. Itu salawai. Melo kima ponco jadi mata. Nek kima lampe jadi mata. Melo ki pake Sayyidina wat di mata. Ciaki. Dia marigaga. Angka jeneta. Wat dia. Dia gaga jeneta. Wat dia. Bahkan dalam keadaan junub. Boleh bersalawat. Ini mana? Bahkan nasanya itu panditata ikhlas ki baca salawat na terima pongatal riaki melo ki acang na terima to pongatal itu hebatnya salawat itu. Dia na pada sumpah jangan ko riaki na tolak pongatal puasa riaki na tolak pongatal sidake riaki na tolak pongatal tapi hebatnya salawat ki salawat hebat. Namu melo ki acang na terima to pongatal na wala to apul pong Allah Subhanahu wa taala. Ya agak ya. Ya, baca salawat ya sebanyak-banyaknya. Itu Habib Umar itu pernah ajar itu kalau mau banyak salawat, nade tule malampe bacanya salawat domir. Aja salawat domir kata ganti. Ibaca joro aya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Purero tapuasan nabi tabaketelu Muhammad. Purera na panita baca salawat na sallallahu alaihi atau Allahumma salli alaihi. Apa unca? Sallallahu alaihi. Iko de tu leru rapi si sebuya ide meto ni makuto. Itu yang pertama ya. Itu salawat itu barakana luar biasa Bapak Ibu. Kita bani kong ketomelo kecelakaan aga na rampe Muhammad. Dia na jaje. Angka Pandita Lopo yang sejaman dengan Imam Malik. Asana niga Sufyan Ats-Tsauri. Pandita Lopo. Sedi waktu beliau lagi tawaf di Masjidil Haram.
Waktu nama tawapa, angka anak muda yolona, matawapa toh. Nero anak muda tidak melangkah kakinya, dia na tepa aja na sangat dinaga. Masuk salawat politimunna. Nah itu tawaf itu ibadah badaniyah. Yang penting do bawa ki aga-agi melok tabaca, dia na masalah. Dia gaga tabaca, dia na masalah. Iya nanya, mau mengaji boleh, mau zikir boleh, mau tasbihat boleh, mau istighfar terus boleh, mau salawat terus boleh. Itu kok matawafa gitu. Nah iya nanya, anak muda, dia tetap aja nama tawafa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Itu pandita ya senya Sufyan As-Sauri, kagum. Wih, ibana ya anak muda. Caga na salawat, na baca. Selesai masalawat, na lawiro anak muda, na tanay. Ini milo kamat tanah. Kode usah paling kali nganange setiap tepa aja tak matawapa ki baca ki salawat makke iya. Aga sabakna. Kedo engkah. Jadi satau labe pura ka haji si bawa ambok ku koe matawapa ka. Tiba-tiba matawapa tappa pinsangnya ro ambokku materu mate. Ero pahiraka waktu na materu mate ambokku ero tapana berubah. Mencaji keledai. Supaya dena hebo tuwe, utong ko ikai tapane ramboku kese. Kemudian yolo na Ka'bah milodoa ka, teri-teri makadewe buah. Magi jika sina maki ambokku, nato makanja ya ambokku sumpah janna denang kana selai. We buah, tolong ak kese, magi kese ambokku. Tiba-tiba milodoa ni, onro takona nanangnya anak muda milodoa. Manipui matindroy ilay ko si dito magerta tanya pato wangin na jadi mahagi ambo tamak kede mati baru betapa na jadi keledai ero nanya itu na patama liman na koro kainge tongko itapa na amboku pura namo na gesa tapa baru bali supenga bahkan macahaya tapa na amboku makirika wih mau pula deke ni geki kanja na limata waktu na utanai aga na rampero tuhen makede iya na italla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata manipis siruntu nabita. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqun fa inna syaitana la yatamatsalu bih. Ni kato manipis siruntu nabita. Nabita to ni masiruntu to. Dia nulis setangi mak diori nabita to. Singkat cerita makutane magi kasi ambok ku na berubah apa na. Ana bali nabita makeda iya ambok ta engkau mau pasti di dosa na jama dek pana sempat toba na mate. Jadi aga dosa na. Jadi nabi tak tabe. Ero dosa na mbok tak na puji mo pimande ribae. Na puji mo pimande riba. Cuma iya ambok tak angkat to amala na makanja makadaga. De nama tindro ya ambok mo sanga di nama salawa iria saga salawa siratu salawa. Jadi milok aku punga tala maka dewa diga utolongi atata si depuan nasaba makanjai kasi hubungan nasi bawa iya. Ya, tapi tanya dalil iya waringi maka diki ade to tu nama giri gaga palik mande riba yang penting masalah waki denawet deng. Ya, Pak biasa tu engkau tu salah paham. Denawet deng. Ya, itu luar biasa na salawat Pak. Ini yang pertama. Bukti cinta meiga ki rampe asan nerotoe meiga ki masalawa ri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya minimal 300 lah siratu subuh siratu pura asra atau maghribi siratu sebeluki matin rokoi dia tomato wae meteni ma'bere jama sebenarnya 300 cek de saga si sebu makanja si sebu ya si sebu aja na Quran bakka sagi ki mande lalu nasi sesuai bakka telu iko bakka dua mi mande kurang seding ustas maunya itu salawat dikasih begitu ganda nih kasih sebu salawat dek pak berarti kurang mau pi perasaan dia namanya melok ki matindro dia panagan ero gagak kemudian yang kedua apa bukti cinta maka dia nabi tak taraktu fikum amroini lang tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnata rasulih. Engkau mana tu agaga usaleangi nasa nabi tak. Nabi punya warisan untuk kita umatnya ini semua.
Aga warisan Nabi tak kira-kira galung. Tania, pangempan. Tania, darah, ulawan, duit, bola, tanah, oto. Tania. Aga pala warisan Nabi tak untuk di umana dua. Kitab Allah, Al-Quran. Betul naga? Orang yang cinta Nabi buktinya cinta kepada Al-Quran. Ya, jadi kalau cinta Nabi, rajin itu mengaji itu kau cinta Nabi rajin. Kau perlu minimal bak kedua ipatem lalena si taungnya aja nak kurang lebih makanja. Bahkan kelala si dia hadis Nabi tamakada man qara al-Qur'ana fi arba'ina yawman faqad ni kata mak baca Quran 40 sona na patemma ai mak kutu-kutu itu teh mak baca. Cuma masalahnya biasa ki makadwe di apa bisa mengaji ustaz. Na tu tata garis. Caranya bagaimana? Guru ki. Ke iman na masigi raya kanja na mana bacane. Pasti ibu ipo iman. Ko perlu aja nama timro. Sebagai mak guru ki mengaji. Paham ya? Mak guru ki mengaji. Dan bagusnya itu kita yang datangi guru aja idiloi guru Magi nama kukue mega abala aseta idi racunnya kamana nih racunnya makukue piar iya pune racunnya gagal ngopi panen magi kurang barakah. Main kurang barakah mak kurang ajar kiko korangnya. Dek nih baca ero pak guru korangnya ipandang entem pare-pare ucerita tanya to sidrap. Pare-pare guru korangnya saga yang ke pemerintah siulang 150 cebur 30 apa ya reng. Jadi saga mana ero? Apa setengah nero nanya guru pangaji apa anak-anak si bawa 2 benena. Misal kira-kira gena nandre ya? Gena ero guru pangaji tahu matoto tane maleka. Ya, dihargai. Dan kalau sudah dewasa matua ki mak guru, urane mak guru aku urane we, makunre mak guru ko, makunre aja na makunre mak guru ko urane we, lagi nak guru matu tuh. Ya, dena mariga ko anak-anak de panabalega, makunre mak guru ko urane atau sebaliknya, dena marigaga. Tapi kalau matuan ni napa mak guru, sapa ki urane ero urane we, makunre ero makunre ye. Ya. Cinta Nabi, cinta kepada Quran. Letu tetes lagi ya. Tujuh 13 ya. Sapi mana? 10. Cinta Nabi, cinta kepada sunnah Nabi. Peninggalan Nabi ta nomor 2 aga sunnah Nabi ta. Itu sunnah Nabi ta itu megalada. Cuma sunnah Nabi termasuk yang paling besar aga berejama ku masjid. Betul naga orang yang cinta Nabi mesti dia cinta dengan sholat berjamaah. Itu Nabi ta tu waktu na melo mate bapak ibu. Telungas so melo na mate Nabi ta malasa Nabi ta. Sebab purai racungi aku makunre Yahudi nanda suangi bembe Nabi ta na bawangi nandre Nabi ta. Napasu Nabi ta. Tapi kamu patase sa cede. Ero naman cadi sahabat kasi. Malasa na mati Nabi ta. Nabi lahir Senin 12 Rabiul Awal. Hijrah ke Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Wafat 10-2 Rabiul Awal. Asosinito na mati Nabi ta. Wanisina melok na mati Nabi ta. Marana Nabi ta. Beberapa kali pingsan Nabi ta. Tapi itu anehnya. Setiap moto inabita, mengingat inabita, sadar inabita, dek gaga ada masuk politimunna, sangadin nasi di pakutana, aga pakutanana. Asolanas. Ura ni gama berejama tu iko masigi masuk pajang isa. Coba. Aga nasa sabay, lama ya Rasulullah hum yantadhirunak. Depa. Idi na tajang, mak berejama, mancaji imam. Aga nasa Nabi ta, do'uli ma'an fil mikhdab. Aranya awal,
meloka dio supaya maringan kasi watak kele kuwaka lo masigi. Ay na dio nangya nabitta. Baru beberapa langkah pinsa si nabitta. Mengai suruh pakutanana asolan nas. Kurang nga mabere jama. Pinsa si moto si ero si pakutanana. Sampai terakhir moto nabitta malam dan ina pirasa nabitta. Ondo na pojin na yasang bere jama nabitta. Nasuri sahabat na sapisan na to. Pangulutta Ali si bawa pangulutta Abdullah ibn Abbas. Nakay nabitta lo masigina. Pero nanya sahabat netay ni matajan ako masigi nabawi. Nang kalinga kareba makadang kanina nabitta imonri. Patomanan ni. Pakanjaki barisi na. Boleh mabila. Natiri nabitta sahabat na. Makbarisi. Wait macawi nabitta. Garata na iruannya nabitta. Sampai ulama katakan. Inilah senyum terakhir Nabi sebelum berpisah dengan dunia. Betul naga. Dia gaga agaga malade na purio nabitta Bapak Ibu sangat naga. Berejam aku masih. Makanya kalau orang betul-betul pecinta Nabi, dia namanya lo sele aga-aga na puji Nabi Taibere jama. Sedih ketika dia tinggal. Ang kapanrita riolo, nasabak sibu iman jamu tamu, melo masumpajang isa towe, akhirnya ketinggalan sholat isya berjemaah. Mak gulu cenne loi pandra sapa, selesai ni masumpajat towe, loi al-angsor, loi takwa, selesai mana masumpajat towe. Akhirnya melemah. Padahal seumur hidup dia nang kena selias berjama. Akhirnya ro to pandita akalan na napake. Maka dah mak berjama to 27 derajat masa rolak bina masum pajang ali-ali akhirnya apa yang dikerja? Salat Isya 27 kali. Ondo dia namelo pala payasanya apa berjama. Masa bak matak ko inangnya matindroy manipiwi makinyarang. Ang kamana ng ibali bola na yolo, ali na imonri. Toro yoli ni, nabala niya rin na. Dati nabala niya rin na. Dan nule rapi. Mapadada niya bali bola na makida. Amo pe ko bate mo dito mule rapi. Nasaba lagi. Nasaba, de mak bereja ma isa nangya. Paham ya? Jadi cinta Nabi berarti cinta kepada sholat berjemaah. Aja gara-gara mapadiwatami bolokeng. Gara-gara boting. Dia nalau mak bere. Jamaah bukan pecinta orang seperti ini. Kemudian yang ketiga. Sebab 5 menit. Bukti cinta kepada Nabi. Itu Nabi salah satu tujuannya diutus ke dunia apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Berarti orang yang cinta Nabi, maka dia akan mengikuti akhlaknya Nabi. Nero akhlak na Nabi tak. Angkat tu akhlak makanja pada tarupa tahun. Akhlak hasanah. Waringi nasi goreng, taringa mie goreng. Pada-pada. Kamu pa yasena akhlakul karimah. Lebih makanja kotowe, ero makanja ikoidi. Waringi nasi goreng, taringa motorok. Contoh. Tapi yang kamu payah na ya. Yan na napunay na bita. Akhlakul azimah. Akhlak yang paling tinggi. Akhlak yang paling agung. Sampai-sampai Allah sendiri yang memuji-muji akhlak Nabi di dalam Al-Qur'annya. Agana subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Nabi ada akhlak yang paling tinggi. Aga akhlak na Nabi tak. Ero matandai la ada ero. Makanja ki kotowe. Ero majak sipa eko ide. Akhlak na Nabi tak. Upakoli sih. Makanja ki kotowe. Ero majak sipa eko ide. Eko de payun lelaloye berarti de tiga akhlak na Nabi tak ko ide. Ya. Nah iya gage menyama miti pau tapi tan yang patut susah nih. Ya. Riolong katau ya sengnya Abu Jahal. Semua ya sang Abu Jahal dit. Ya kendo kisisang. Ya.
Aku ada saya, aku kurangnya. Maka dia Nabi tak Fir'aunu ummati Abu Jahal. Fir'aunnya umatku itulah Abu Jahal. Bayangkan. Unrojaknya sing Abu Jahal. Abu Jahal si di waktu buai kalabong. Na tongkok seri. Supaya kau lalu Nabi tak buang itama koro kalabong. Jak sifat ni Abu Jahal. Tapi Rasul na lalu Nabi tak kesempatan Abu Jahal. Nagali si malamu. Supaya kau buang Nabi tak dek nule menrek kau alale nami. Mesti engkau pato bantui na penule menrek. Na tongkok seri. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Uridu turidu walakin Allah fa'alul lima yurid. Kamu punya rencana, saya punya rencana, tapi siapa rencana yang jalan? Allah. Tiba-tiba turu bosi. Gangkan Abu Jahal, na lupe kendo nanya ero kalabongnya nagalie, alena buat tanah. Alena buang. Terogoran nih, eweka, tolong nga. Nasabak bosi, dia gagal tolalo. Si ditepak bawa tolalo Rasul ni kah? Nabi tak bawa. Nabi tak bawa. Maka dia Nabi tani ke tumilo tolong. Maka dia iya Amr bin Hisham. Asa tonga-tongan Abu Jahal Amr bin Hisham. Magay. Dia si wisa Muhammad ni ke tumajasi pamak buat kalabo. Padahal nisa Nabi tak. Nule koi di kapang. Iga rusuk batu ni Abu Jahal. Tapi onro kanja na akhlak na Nabi tak. Nalulungi liman na wajuna Nabi tak. Na pano iliman na malebih makanja na tulungi Abu Jahal menre oleh kalabong ngeronanya. Inilah akhlak Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasabah narapi ini waktu kesimpulan almar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, maka cintailah Nabi, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Dan tanda cinta kepada Nabi, satu, banyak berselawat kepada Nabi, kemudian dua, dia jaga warisan Nabi yaitu Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, terutama sholat berjemaah. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.